The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. The next few moments are devoted to silent prayer. You have the privacy of your priesthood, the option of rebound if necessary, to ensure the filling of the Holy Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. Apanalang kanimo nga dili pa magtotoo. Ang isyu ang imong giatuwang dili ang pagkonpisal o paghingalan sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo
ingon nga imong personal nga manluluwas. Ang buhat 16:31 nagasulti, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, busa magampot ta sa hilom. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this, the devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. Nagapasalamat kami kanimo, O Dios, nga kami aniya magapuyo sa panahon sa simbahan o dili sa uban pang mga panahon where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God the Holy Spirit will challenge us regarding the things that we're going to take up, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan o ganyan sab kita sa atong panag-uban nining atong pagtuon sa pulong sa Dios nga atong padayon sa pagtuon kining doktrina sa dubli nga kastigo, the doctrine of double punishment, ug taon lang tanini. Okay, so karon aniya kita nining atong panag-uban ug nagapasalamat kita unas tanan sa Dios sa paglugway niya sa atong kinabuhi. Our life is perpetuated. That means He has a plan for our life. Kung nagaginhawa ka karon, a skill, sana imong panabot, ipabuhi ka pa, nagaginhawa ka pa, yung tanan, gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We do not deserve it. We do not earn it. Kini grasya man. So, magapadayon kita sa atong paghisgot ni ining doktrina sa dubli mga pagkastigo. Unas tanan, diha may statement nato nga gibiyaan like, will not inherit the kingdom of God. Okay? Ang mga karnal nga mga magtuto, kaya duha man lagi ka klaseng mga magtuto, karnal o spiritual. Okay? Kung ikaw na nagahambin kapag sala, ikaw karnal. Tuwa ka magapuyo sa cosmic dynasphere. Dapit nga may gahom ni Satanas. Okay? So, karnal ka. O kung wala kay sala, impasabot, imong gigamit ang prinsipyo sa 1 John 1:9, ang recovery technique, then ikaw mapunan sa Espiritu Santo o imong ma-restore ang imong pakigamitay sa Dios. Kay nagapuyo ka man diha sa dapit nga may gahom sa Dios. Operational Divine Dynasphere. Now, kadtong mga magtutuo nga giingon nato karnal, wa sila pagtagad sa pulong sa Dios, wa sila gana pagtuon, then wa sila maani nga rewarded to any dangat na nila dito sa langit. You see? Apan ang ilang kinabuhing dayon, intact na dili na kana matangtang. We will never lose eternal life. What we lose, mao kadtong mga panalangin. Itawag na ito escrow blessings in eternity. Bisan din sa kalibutan pa kita, nagapuyo, ingon nga mga Kristohanon, gisangkapan kita sa Dios sa mga paagi nga kita makakabot nga ng pagkahamtong espirituhanon, spiritual maturity, nga kana mo ang sa katakos sa pagkinabuhi. Yan ang higayuna, ikaw makadawat sa imong escrow blessings in time, dinhi sa atong panahon. Ug kana, bugtian kana, that will be parley din adto na nimo sa eternidad. You see? So, we will all inherit eternal life. But we never inherit kanang gitawag niya will not inherit the kingdom of God
means losing inheritance. Ang wa sa imong inheritance, escrow blessings. Isip mo, nibut pasabot nga, will not inherit the kingdom of God. Dili ka na makaantos langit. Dili na mo ibuti pasabot. Ang Roma 14:12, Romans 14:12, nagasulti diha nga we shall all give an account to God. Manubag kita ngadto sa Dios. Okay? Atong hinumduman kadtong katuan og siyam ka mga irrevocable assets nga di na matangtang, di na mawagtang ang mga kasangkapan nga gihatag sa Dios kanato mga magtotoo. We already have the 39 irrevocable assets when we accepted or believed in Christ as our Savior. At the point of salvation, gisangkapan kita dayon. Og usa niining 39 irrevocable assets, ang usa lang ang revocable. Matangtang kung kita mahog na sa magpakasala. So, ang usa, one is revocable, which is rebound, alang sa imong spirituality. Now, ang inheritance, panulundon, inheritance is related to the kingdom of God. Escrow blessings. Ayaw na ni kalimti, ha? Kung makatagbo ka, makabasa ka nining believers will not inherit the kingdom of God, kana nagpasabot ang imong lose, ang imong pagkawagtang sa imong inheritance nga escrow blessings. So again, inheritance is related to the kingdom of God, escrow blessings. Kitang mga magtutuo will inherit eternal life. Kitang tanan. Okay? But not all of us can inherit the kingdom of God. Unsabot pasabot? Inheritance. Because we believers are part of God's royal family, we have an inheritance. Ang inheritance niya mo ang imong eternal life. But why is it that not all believers inherit the kingdom of God? Ngano man? Because rules have to be followed. Na ay mga tulumanon, nga sundon, a process to be able to inherit itong escrow blessings. Kita mga magtutuo, gimanduan to grow up spiritually o pagkabot sa espirituhanong paghamtong. Now, kadtong dili maka-inherit yadtong ilang mga panulundon tungod kay wa man sila manggitubo samtang dinhi pa sa phase 2 sa plano sa Dios, then adto ra ang ilang mga escrow blessings ipundo dito sa gitawag nato Museum of Heaven. Okay? Igipundo lang dito. Dili nimo maangkon kana. Now, ang atong Museum of Heaven, nato nga mga magtutuo lamang kini, ha, nagahuwat kanato tanan mga magtutuo nga tuwa puno kinis mga inheritance, riches. Only winner believers, paminaw, only winner believers can receive those inheritance. Okay? Ang mga magtutuo nga mananaog lamang, winner believers. Your being a Christian is not a guarantee that you will not sin anymore. Of course. Kitanta na magkasala. Kaya nga naman, naapa man lagi kining kinayang magkasasala sa atong lawas. As long as your old sin nature is in you, you will still commit personal sins. Gusto? Now, that is the fact sa pulong sa Dios. Mientras naapita kita sa
kinaiya makasasala, makasala ngayon kita. Only the Lord Jesus Christ never sinned while He was on earth. Siya ra gyud. Wa gyoy bisag gamayng mancha sa sala si Ginoong Kristo. Ang Galacia 5:19-21 nagkanayon, these sins are committed by believers. This shows, kini nagpakita, that these are believers who can do those things mentioned in these verses. Gihisgutan man diha sa mga maong bersikulo 19-21. But despite all these, a believer's salvation is intact. Timan yun na. Intact yun na. Dili yun na matangtang. Di na mapapas. Okay? Again, what is the kingdom of God? Answer, it is the eternal state of believers. What does will not inherit the kingdom of God mean? Unsay bot pasabot? It is rewards that's meant here. Ang ipasabot ni mga rewards, mga ganti. Okay? Of course, ang malikon nga, ang kingdom of God is the eternal state of believers. Apan ang giingon nga will not inherit the kingdom of God, nagpasabot ka na nga mga rewards na dito sa eternity. Principle, not a single sin was not forgiven at the cross. Why bisag mausa sa sala nga wa pasayloa dito sa cross? All were forgiven. All believers will inherit the kingdom of God, will receive rewards based on their production. Unsay imong gibuhat samtang dinhi pagkas phase 2? Human good ba o divine good? Okay, unsa katutong human good? Unsay definition? Ang definition sa human good is anything and everything a believer does outside of the plan of God, outside of the operational divine sphere, is human good. Upon, on the other hand, what is divine good? Divine good is defined as anything and everything a believer does inside the plan of God, inside the operational divine sphere. Na samtang nagabuhat ka, kay mga buluhaton, din sa phase 2, then mo, Italian na dito, na, pareha ba nagna-eleksyon, nga sige kag tali diha, hangtod mo yung madaghan na mo yung kahon, hangtod madaghan na, adto na, mamarka na dito sa Museum of Heaven. Kadto mo ay pundo na dito og sa imong pagbiya ning kalibutan na inigatubang natong Ginoong Kristo dito sa eternidad, then ihatag na kadtong tanang mga ganti nga napundo dito sa Museum of Heaven. Okay? All believers will inherit the kingdom of God, will receive rewards based ang basihan nini ang ilang mga binuhatan, whether it is human good or divine good. Kay og human good walay ganti. Kay ngano? Gitandi man kining human good sa unsa? Kugon, kahoy, nagami. Nga dali ra maunsa. Sunog kung imo ka ng duslitan, sunog na yon. Apan ang divine good, gitandi ka nagunsa. Gold, silver, precious stones. Dusliti na, masunog ba? Dili. It will stand. O kana mao'y basihan sa paghatag na paghatag na sa imong ganti. Kagantihan, bugtian man tong imong napundo na lagin ditong mga maing buhat nga Diyos nun. You see? So, mao ka na ang atong pagpasabot kanimo. Na unsa man nimo pagdiferensya sa
nining duruha kam Greek word hoyos ug teknon. Well, ang hoyos batang gamayng bata, okay? Sa bago ka pang naluwas, then gitandi gas gamay nga bata. Okay, brephos, huyos. Ug ang teknon, ang buti pasabot is being trained, being guided, children of God. Kanang gigiyahan o giamuma. Okay? Now, kana sa 1 John 1:12. As many as received him gave he the power to become children of God. Mo na teknon. Okay? Now, what's the purpose of the great power experiment? Nainumdum ka ba? Ato man ning gituki kining bahinang doktrina, great power experiment. Ang tubag, unsa ang purpose sa great power experiment? So we can utilize the assets Christ used. Ang gigamit ni Ginoong Jesucristo, samtang dinhi pa siya nagakinabuhi ninyo ta. Nga mao'y himo niya nga mananaw, which made him a winner. You see? Victorious and a winner. So mao kana ang tuyo sa great power experiment. Narabiton nga great power experiment, dako nga gahom sa pag-eksperimento. No, kadto gigamit ni Ginoong Jesucristo sa iyang first advent. Ug mao toy unsa? Pa-winner niya pagka mananaog niya. Mao po na buot sa Dios, kabubuton sa Dios nga kita mahimong mga mananaog. I hope you can grasp this very doctrine nga ang Dios buot nga kita mahimong mga mananaog, winner believers. Kaya na siya mahimaya. Galatians 3:26, by faith in Christ you became children of God. Nahimo kamo nga mga anak sa Dios. Ephesians 1:11 o Ephesians 1:3 naghisgot kini, God provides every believer this inheritance. You see? Gisangkapan nata sa Dios dito pa eternidad past, eternity past. Billions and billions of years ago, gisangkapan na kita niya. A believer receives this inheritance due to his capacity to receive. Na siya katakos. Okay? Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Revelation 3:12, gihisgot ka na og sa Grigo nga pulong nikao, meaning overcomer. 1 Corinthians 3:8, rewards without end. Mo ka na higisgutan diha. Without end. Sabot nga without end. Why kinutuban? You see? Just imagine. Rewards without end. Ephesians 1:18, inheritance will remain on deposit kung ikaw nag-produce lang og human good. Okay? The inheritance will remain on deposit, riches of the glory of his inheritance in the saints. Ephesians 1:3 and 11 nagahisgot diha og blessings, meaning inheritance. Now, ang Colossus 3, 1 ug 2, unsay gisulti diha, do not store up treasures on earth. Store up treasures in heaven instead. Colossians 3, 1 and 2. No, kanang treasures diha, by the way. Ang Grigo nga pulong is thesaurus. Thesaurus. Sabot pasabot sa thesaurus. Oh, well, information of everything, tanan. Mao na ibot pasabot sa thesaurus. Do not store up treasures on earth. Kini bang mga kahibalo, mga kaalam sa nga tawhanon. Ayaw na mo'y pakadaki kundili ang treasures in heaven. Kaya kana
wa na nay katapusan dito. Colossians 3:1 ug verse 2, imperative kini, mando kini, keep seeking the things that are above, meaning set your mind, you see, ipapunting ang imong una ngadto sa atua sa itaas. Colossians 2:2-3, now naghisgot ka na diha og mystery doctrine of the church age, mga kasangkapan, mga kahimanan, riches, the mystery doctrine. By the way, kining mystery doctrine of the church age, kining atong gipangtun-an nga mga doktrina. Okay? Mao kini ang mga doktrina sa church age, mystery doctrine. Ano siya mo pasabot og mystery? The word mystery, of course, it is an English word, transliterate kinigikan sa Griego nga pulo nga mysterion. Mysterion. Okay? Ang buot pasabot sa mysterion, mao nga hidden, tinaguan. Okay? Now, kini bang gitandi kini ang murani o kanang exegetical, dili exegetical kundi exegetical apan pag transliterate kini nga mysterion. Ang mysterion atong panahon na kanibang mga fraternities, unsa may mong makuan kung kamo tingaling nagpaminaw din siguro sa mga batanon pa kamo, sako kamo mga fraternity o sorority. Unsa may common din mga fraternity o sorority? Di ba na sila mga slogan? Na sila mga ingnon ta sila rin hibaw, di ba? Na sila mga password. Okay? So, mao na hidden nga dili mahibuan sa gawas. Now kini ang mga doktrina nga atong gitunan sama ni sa mga hidden mysterion kini church age doctrine. Kini nga atong ipangtunan. Mao nga ang mga dili magtotoo makadungog nini, mao yun sila sama nang ilang ipanghisgutan, mura man wa diri wa didto. You see, kaya nga no, hidden. Apan kini, it's an open secret na kay unsa. Alang kini kanatong mga magtotoo nga niya nasud sa panahon sa simbahan. Church age believers kita. Mao na nga kita nagpahimos dining mystery doctrine sa church age. Apan niadtong ilang panahon pa ni Pablo, David, ug uban pa, wa sila alamang dining mystery doctrine sa church age. Ikaw ra ug ako nga mga magtotoo ang nasayod nga kini hidden nga mga doktrina. Just imagine, ug kini may kalabutan sa gigarian sa Dios nga atong masayran kini unsaon pagkinabuhi, husto, tulid, talahuron og unsa nga nasibo sa plano sa Dios. Na unsa man yung pagpasibo sa plano sa Dios kung wa ka magtuon siyang pulong? Di mahimo. Why mahimo? You see? Mao ning nagsigit ang tuon. Makita nimo unsa ka mahinungdanon kini nga atong gitun-an din in our Bible study. Nga doctrinal, mao na gitawag na to doctrinal kay ngano man mga pagtulun-an gikan sa Biblia. O kini gitun-an kini sa go back to the original. Mao na nga kining atong pagtuon din nga byproduct naman kini lagi sa makuti nga pagtuon na ay method of pagtuon nini nga isagogics, categorical o exegetical. Mao na. Okay, so church age, mystery doctrine of the church age, mga kahimanan, riches. The riches din nagpasabot og Bible doctrine nga
na metabolize. Mao ni riches. Unsa ka adunahan din nimo Kristohanon nga makaangkon nining mga doktrina nga atong gipangtun-an. You see? Now what does, okay, balik ng puntas pangutana, what does will not inherit the kingdom of God mean? That is inheritance, riches, the crowns, na ay mga purong-purong dito eh. God's word says, hold tight the riches that you already have because I am coming soon. Mo na tugon ni Ginoong Jesucristo. If you are already in heaven and you fail to fulfill God's plan, meaning ang espiritual ng pagkinabuhi for your life, and you did not utilize wa nimo gamita ang mga assets nga gisangkap sa Dios kanimo, your inheritance only becomes a memorial. Handumanan na lang in the museum of heaven. Pagkaanugon. Mao ning atong gi-emphasize nga anugon gyud kung we miss to receive niyaning atong gisgutan din mga riches, crowns ug unsa pa dito. Escrow blessings. Revelation 3:11, hold tight what you already have, nga divine good, lest you lose it. Ayaw ginabuhi. You see, every believer's goal is to execute the protocol plan of God and produce divine good, God's riches, ug kini maoray makahimaya sa Dios. That glorifies God. Riches of wisdom, bahandi sa kaalam, is every believer's goal. Mo ni atong common goal, common nga tumong ingon nga mga Kristohanon. To grow up spiritually is normality to every believer. Normal ka na. And not to grow up spiritually is abnormality. I hope nang matiman-an nimo ka na. Kung wa ka magatubo sa pulong sa Dios, abnormal ang imong unsa pagkakristohanon. Kadturang nagatubo, nagatuon sa pulong sa Dios, nagatubo, sumala sa unsa grasya ug kay balokang Ginoong Jesucristo, segundo Pedro 3:18. Then nagkinabuhi silang normal. Every divine good produced by a believer na ay equivalent reward, na ay bugti. A believer's inheritance in the kingdom of God, dito sa gingharian sa Dios. Now, let us remember that we are living in the church age period. Kining panahon na, this age where you and I are in, mao kini period nga gitawag og age of equal privileges and equal opportunities. Now, of course, na ay pantay-pantay nga mga kanang kahigayunan, privileges and opportunities o mga kahimanan unsa nang mga opportunities. A loser believer, ang usa ka magtuo nga pildiro, when he goes to the eternal state, loses his rewards. Thus, these rewards only become an eternal memorial for him. Nandumanan. So sa imo na tingaling pagsurusuro na dito sa langit, mulabay ka sa imong museum of heaven, muli ka dito makita ni mo pastilan kadaghan madayon tatong akong pagadawaton, pagkasayang di naman mahimuwalik. You see? Mo nagiingon sa akong amigo, why apat nga muna? Gusto? Na. Di tabuot nga mayagom tanyana. So karon ng panahon, igsoong magtotoo. Wake up. Mao na ni karon ang unsa pagmata. Time to realize. Makaamgo unta kita nini, makahinuklog unta tanini.
Sa Roma 8:16 hanggang 17, the Holy Spirit is very important in the life of a believer. Kinamahinungdanon. Otherwise, that believer would not experience God's power. Wag yun. Wag yun gahom. Gikan sa Dios kung why unsa. Why Espiritu Santo sa ilang kinabuhi nga nagadumala kanila. Kay pagtubo, nagsigil ang kaglunang sa sala, then unsa? Abnormal ang imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. So, dili ka maka-experience, makasinati sa gahom sa Dios. Wala. There is no meaning. There is no purpose na imong masinati. You see, teknon, balik ta netong teknon, ang pasabot sa teknon, trained, disciplined, guided by God only if God, the Holy Spirit, works in a believer's life. Unsa ka mayroong danon gayod sa Diyos Espiritu Santo nga paglihok sa tong kinabuhi. You see, mo nang teknon. You are trained, disciplined, guided by God. Only if God, the Holy Spirit, works in your life. Diha sa Acts 1:8, padayag diha, gipaklaro diha, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Naligi gahom. Kung imong palihukon ang Espiritu Santo diha sa imong kinabuhi, then naigahom. You see, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So, gimanduan kita, igsuo magtuto, to experience life beyond gnosis. Beyond, pasabot, labaw pa sa gnosis. Unsa to'y gnosis? Academic knowledge. Sama sa mong nibawan na sa eskwelahan. Okay? Mga information. Why gamit ka na sa imong espirituhan ng pagkinabuhi. So, experience life beyond gnosis, but pasabot, epinosis. Ang epi, labaw, above and beyond gnosis. You see, salvation by faith alone in Christ alone is minimum. But beyond salvation, sobra pa, labaw pa sa kaluwasan, is maximum because of great assets. You see? Naman ko kay mga assets ka madawat. Kaya gianda man na sa Diyos kaniyad tungwa pa ang tanan. John 10:28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Humani mo dawata, tuuhis Ginoong Kristo, di ka na maunsa, matangtang sa imong relasyon sa Dios. Anak ka na sa Dios. Mutuo ka ba niya na og dili, imo ng problema. Okay? Kita mga magtutuo are Christ's inheritance. But we are joint heirs of Christ. Salmot kita sa iyang pagka manununod. Okay? All believers have equal privileges and equal opportunities. We are to accomplish the requirements. Kinahanglan nga itong tumanon ang mga panginahanglan to receive our escrow blessings here and hereafter. See? Kaya ang escrow blessings, mahimong imong pahimuslan, imong madawat dinhi pa sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Di ba sa yuta? Karon ba nga nagkinabuhi pa ta? Mahimong madawat nimo na. Unsaon? Sa imong pagkabot sa espirituanong pagkamtong. Nainomdom ka ba sa tulo ka ang sa spiritual growth? The 3 levels of spiritual growth. Una, baby believer. Ang bago ka pang na luwas. And then, adolescent believer. And then, padayon ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos, pag tubo, antod maabot na nimo angon sa the spiritual maturity stage.
o kanang spiritual maturity stage, mao na kana ang capacity stage na nakikatakos sa pagdawat sa maong escrow blessing sa Dios. See? We are to accomplish the requirements. Kinahanglan sundon tumano nato ang mga panginahanglan aron kita makadawat sa atong mga escrow blessings dinhi pa o didto na sa eternidad. Kay kinibugtian man ito, it will be parlayed ang imong nadawat ng mga escrow blessings dinhi sa phase 2 sa plano sa Dios. So, we are either losers or winners in this life and the next. Gusto? You see, klaro kayo kining punto ha. We are either losers or winners in this life and the next. See? Kung madawat na we have the capacity to receive the escrow blessings in eternity, then we are winners. And if we receive the escrow blessings in time, na gigahin man na sa Diyos, anda man na sa Diyos, tagana man na sa Diyos, alang ka na itong mga magtotoo, then we are also winners. We can be winners here and hereafter, dito sa eternidad. Mao na kabubuton sa Dios. Ayom na klaro nimo na. Kaya ato kining gihatagag emphasis aron gyud patinaw nimo himong tataw na gyud nimo ning atong gipangtun-an. Inom kaon sa ning atong mga gipangtun-ang doktrina. This is the mystery doctrine of the church age. Mystery. Kay ang 1 Corinto 3:12-13 nagahisgot diha og evaluation time for believers. Na evaluation. Ako ning gitanaw sa binisayang dictionary, Visayan English, kining evaluation gihuban ni binisaya og pagtasal. I don't know if nakatagbo magkaniya ng punga. Tasal means to evaluate. Okay? Na ay panahon sa pagtasal, evaluation time sa tanang mga magtotoo. Kung ikaw magtotoo karon nagpaminaw ni atong pagtuo nini, evaluate ton karang imong mga binuhatan. Og sa Griego nga pulong kining evaluation is dokimadzo. Dokimadzo. D-O-K-I-M-A-Z-O. Dokimadzo. To evaluate. Pagtasal. Because of volition, tungod sa atong kabubuton, a believer can either be a winner or a loser. Of course. You see? Ano giingon nga, tinuyuan sa imong buot. Ang imong kabubuton mo giagad. It's a matter of choice. Okay? Thus, it's important for a believer to be saturated with the Word of God in his mind. Ang gamit na itong pulong sa saturate, to saturate, is paglukop. I hope sakto ka na sa binisaya. Kaninyo nga mga Visayan speaking, sunod ning atong Bible study. Mao kanay pasabot sa to saturate, lukpon ba? Thus, it's important for a believer to be saturated. Lukpon na to atong pangisip, atong pangduman, atong galamhan. Saturate with the Word of God in our mind. Unsay i-saturate? Sophia. Ang wisdom. Wisdom kini sa Dios. Imagine ang wisdom sa Dios, hunahuna sa Dios, mo imong gamiton sa imong pagunahuna. Remember to take in the mind of Christ. Hay man sa Biblia, 1 Corinthians 2:16. Kung nakay Bible diha, ablihi. 1 Corinthians 2:16. Markahin na. That's the mind of Christ, okay? Romans 14:12. We shall all give an account to God. Manubag kitang tanan, tagsa-tagsa kanato. Just imagine, no? Muatubang tang Ginoo Kristo, tagsa-tagsa. Dili mahimo nga mo magpalaban kang imong amigo, imong ginikanan.
manawag ka, naitay tabangi sa ko. Di na. Tagsa-tagsa, individual ang atong pag-atubang kang Ginoong Kristo. In the evaluation time, ngayon pagtasal nga panahon sa pagtasal, Christ will ask us, did you imitate me while you were in the world? Mao na yung pangutana. Imo ba kong gisunod? Did you imitate me while you were in the world? Kay diha sa 1 John 2:28, Primero Juan 2:28, there is shame. Nakadungog ka? Na ay pagkauaw. There is shame when we face the Lord Jesus Christ if we are losers. Kung kita mga pildiro, loser believers, then mga uwaw kita sa pag-atubang kang Ginoong Kristo. 1 John 2:28. Sa 1 John 2:24, let Him, the Lord Jesus Christ, abide in you through God's Word. Don't underestimate Bible doctrine. Ayaw na yun. Because that's the only way that the Lord Jesus Christ can abide in us. Nga mga magtotoo. Kung kitang mga magtotoo, mapakya sa pagtuman sa protocol plan sa Diyos, God is going to punish us. Mao na yung divine discipline. Diyos nun nga kastigo. Kaya mao man niya itong main topic ni atong doktrina ng gitunan. Doktrina sa dubling kastigo. But every believer's salvation is always intact, even though he is a loser. Ayaw na gyud pud na kalimti. Kay ang matag Kristohanon, matag magtotoo, always intact ang iyang kaluwasan. Kay naalagi kang covered siya sa eternal security. Once saved, always saved. Mao kanay doktrin ng barugan nato. So, intact ang atong eternal life. Bisan og kita mga pildiro. Remember, God's sovereignty and the free will of man always coexist. They always coexist. A loser believer's rewards, escrow blessings in eternity, only are on deposit as a memorial for lost opportunities while on earth. Memorial. Handumanan ra. Ang kinabuhi sa usa ka magtotoo in time, the execution of God's plan, and ang ikaduha, in eternity, no more execution. Basta, dito sa langit, sa eternidad, there is no more execution. Ang imong pag-execute, dinhira sa kalibutan. Basta, kaya automatic naman kang unsa. Magkinabuhi uban sa Dios dito, wa naman lagi ta dito old signature. Wala na. God wants believers to be winners here in phase 2 and in phase 3. Kay unsa gani ang imong estado din sa phase 2 sa plano sa Dios, mao na po ang imong estado dito sa langit, sa eternidad. You see? Philippians 3:18-19, si Pablo nagkanayon. Believers who are enemies of the cross. Unsa man kinsa man mga enemies of the cross? Mga believers. Their modus operandi was out of line. You see? Ang ilang pagkinabuhi, out of line sa plano sa Dios. Abnormal. Mao na atong giingon di pa dugay. Abnormal yung pagkinabuhi. Mao ni ginganlan sila og enemies of the cross, kaaway sa cross. If we love this world, we become enemies of God. Timan ina. God is hostile to man
hostile to man because of man's evil. See? Bikil kayo sa Dios ang tao tungod sa kadautan sa tao. And man is hostile to God because of man's evil. You see? Ug ang tao kanang bikil usab sa Dios tungod sa iyang kadautan, tao. So the problem is in man, not in God. Gusto? Ako ra gutong balikon kay basig nawa kas passing. God is hostile to man because of man's evil. And man is hostile to God because of man's evil. So the problem is in man, not in God. Nakuha nimo? 1 Corinthians 3:10. Believers will build a foundation, the Lord Jesus Christ, Bible doctrine. Because of our failure to execute our spiritual life, we lose our eternal inheritance. Dili eternal life, ha? We lose our eternal inheritance, but our eternal salvation remains intact. Philippians 1:20. I will not be put to shame in anything, but in all boldness. Christ at this point in time, eternal state, is now the judge. So therefore, we are mandated to take advantage of God's divine assets samtang aniya pagita sa phase 2 sa plano sa Dios. Ato kining tiwason karong higayuna nining adlaw ang atong pagtuon nining doktrina sa doble nga kastigo. Okay? So mo kato. Again, salvation is eternal, forever. That's why the principle always stands, once saved, always saved. Ang Diyos nun nga disiplina, ang disiplina sa Diyos, ipahamtang sa usa ka magtotoo sa duha ka paagi in two ways. Una nini, law of volitional responsibility. Ang balaod ba sa katungdanan nimo tungod sa imong paghimog desisyon. Law of volitional responsibility. Ang ikaduha, a believer's decision whether he wants to be a loser or winner believer. A believer cannot judge another believer who is experiencing suffering. Di na siya makahukom. You cannot. Nabi tayo pulon sa Diyos niya. Judge not, so you be not judged. Only God knows whether he is suffering for blessing or he is suffering for divine discipline. Ang Diyos ra. But remember rebound. Ayaw gyud kalimti ang paggamit sa rebound, ang pagkumpisal, pagsugid sa atong mga sala. Because a believer who resides dito sa dapit nga may gawom ni Satanas, sidis, wa siya spiritual assets to use. Wala. It is only inside the operational divine dynasty nga ang usa ka magtotoo can make use of God's spiritual assets and be able to move forward in his spiritual life. Mora. There is no partiality with God in punishment. Colossians 3:25, for he who does wrong can be repaid for what he has done, and there is no partiality. Why pihig-pihig? 1 Corinthians 10:13, no testing will be given which is beyond one's capability. But God has a way of escape. Any suffering in this world cannot be compared to what believers will experience in heaven, where there is absolutely no more suffering. Unsa gisulti sa Revelation 21:4. There will be no more suffering, no more tears, no more pain, no more death, because the old things are passed away. There is no more suffering dito. Whatever the testing is, a mature believer can easily handle it because he has all God's divine spiritual assets to advance in his spiritual life. Okay? Aniya na sa hingtungan na po ning pulong teknon. Unsay buta sa mo sa teknon? Inagak guided
nga mga anak, mga tinunan, students, disciples. Don't forget the principle of God's plan. Okay? Tingali, murag nakalimot ng kanini. Ang principle sa plano sa Diyos mo kini. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw ng wrong. Gusto? Only a right thing done in a right way is right. Mao ka na ang prinsipyo sa plano sa Diyos. When any suffering comes to our life, let us not focus our mind to the suffering. Focus our mind to what message does God have to me by giving me this suffering. You see? Tutuki ang mensahe sa Diyos. Kaya naagi siya mensahe kung na kay pag-antos. Don't go to a person for advice. Ayaw. Pull the Bible doctrine that's already in your cardia. Na diha sa frontal lobe of your mentality of the soul. Na naman diha. Pundo na diha ang pulong sa Diyos, ang Bible doctrine. Kaya sa to, naga-circulate na ka na, tuyok-tuyok na siya diha sa imong unsa, imong pangisip. It's already circulating in the stream of your consciousness. So pull the Bible doctrine that's already in your cardia and apply it. Gamita ka na. So, do not go to a person for advice. Counseling is not legitimate for a doctrinal believer. I'm talking to you as a doctrinal believer. Now, tingali, dagang nagpaminaw karon nato nga dili doctrinal, just an ordinary evangelical believer. Nawa sila nini. But ang punto din himaw kini, you cannot go to any person for advice. Only the Word of God that is already part and parcel of your soul nga naa na metabolize diya sa imong kalag. Counseling is not legitimate for a doctrinal believer. It is Bible doctrine that's in our right lobe. You see? Unsay function sa right lobe? Doer lobe. Function sa left lobe? Hearer lobe. Philippians 3:14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Verse 15, therefore let us, as many as are mature, have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Now, a believer, okay, ang usa ka magtotoo who grieves the Holy Spirit, ngayang gisakit ang Espiritu Santo, has to take and learn the punishment so he can move forward in his spiritual life. We will never grow up if we cannot take God's punishment. Dili kita motubo. Divine discipline, ang disiplina sa Diyos, bahin kini sa atong kinabuhi. It's part of every believer's life. The only purpose of divine discipline is turned us around. Makaamgo ta, makahinuklog ta from our personal sins. You see? So enjoy your suffering. No nang punto din niya itong ida. Enjoy your suffering because in heaven there's no more suffering. Basta? Wala na. Dinhira ni, this is only true here in this world. Question. What is the purpose of vaccination? Bakuna. Bakuna ba? Na nagkagubot na ba ang bakuna kini vaccination nga nangadaot na noon. Now, unsa may tuyo yun? That's not the main thing atong gitutukan. What is the purpose of vaccination? Bakuna? To prevent from illness. Gusto? Pagpugong, panalipod sa pagkasakit. You see, this is true in our spiritual life. God gives us preventive suffering in order that we will not experience the real suffering. Nana, all of us must go through some kind of suffering so we can move on in our spiritual life. Angay na itong hinumduman, everything that happens in our life has a purpose. Naituyo. God warns believers through 3 levels of divine discipline. Warning discipline, intensive discipline,
maximum discipline. Punitive suffering, preventive suffering, also affects the future restraint of the believer being punished. That is to prevent the believer to make the same error nga sala. Like parental training, it trains the believer to follow rules to the letter. So, use 1 John 1:9, rebound, and keep moving. Ayaw hunong niya. Just keep moving. Remember, whatever we do in life, there is always a corresponding consequence. Osto? Ug dinhi nakita kutob na human na gyud nato kining maong doktrina sa doble nga pagkastigo. Atong gipanginaut nga ikaw magapadayon sa pag-uban niining atong doctrinal nga Bible study pinagi sa YouTube under the ministry Vic Balbido Evangelistic Ministry, o magapadayon kita sa pagtukbil labihan kadagan pas mga doktrina nga atong pagatunan. Iabutan na lang tas rapture tingali. Now, of course, may makatagna ang Diyos raman nga may tabo ang rapture pagsakdaw ka na itong mga magtotoo. Okay? So, din hitatakutob o magampo kita. The scripture declares God in this manner loved the world that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as his Savior. And therefore, as you sit there sa imong nimutangan, ining buntaga o hapuna, with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that He died on the cross for your sins. That is the only thing that you have to do to get eternal life, and that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Magampo ta. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things. Dugang niya among kasibot o Diyos pag sabot sa imong mga pulong nga mao lamang kini ang kalig-on sa among pagbarog. Without it, dili kami makabarog sa among pagkaanak nimo. Increase our perception. Increase our comprehension of them. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.